Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam, intay iba sa ti Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 21. Di mo ikaskaso ti amin asawan dagiti tattao. Taamangan no manggag mo ti adipon mo amang ilunlunod kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mareng, adaman ladamagakan ka? Anya dayta? Nadamag ko lang amin daytoy kadagiti agi istorya dito'y lugar tayo. Kat kayat ko ang maamuan ti kinapudno. Anya aya dayta nadamag mo? Apay, pudno ka day ang makidenden na ni Roxanne iti boyfriend na. Nakadamagam iti dayta. Dita nga rod kantina. Dayta mo't ti pagtutungtungan da. Patpatsyamot da kita. Ay, awan laam mo da nga aramidon, no di ti pirjen da ti pada da tao. Ay, sapay ibagbagada a pamilya do gayam jesim murutan na. Isumot gayam asaan ko na makitkita ni Roxanne nga agaw awid dito'y balayo. Oy, Meryl, lunch breaken. Tumakder ka ditan, tamapantamanganan. Kumikita man ang dagiti office mates ta dita bangir nga office, oh. Aywan, apay man nga tan. Agkit-kita daman siguro na iti ipulong da kan ni boss. Ay, dagita pa'y matikunam. Ay, apay dagita at tao. Awan samot maaramid daan na saya at itibiyag na. Hoy, ladies! Anya nga aramidin nyo dita? Umay kayon! Tayin-tayon mga ijay kantin. Saan kami amapan mangan ijay kantin? Ay, wen, ijay kami laangan turo-turo amapan mangan. Taapay manen? Ay na! Isal salumina yung manen da kita pagbagiyo. Ay, pag-iistoryaan da kamin sa manen dagiti office mate kayo. Wen nga rod, kita-kitaan da kami kat. Hala, sumurot kay kidi kanya akon, ta ibagak ti ibagbagada. Dakay pailaan doon ti makamoy ti lunch ko itangal daw, ah? Sapay nangi na dito nang ipanam kada kami a restaurant. Ay, Ala, saan na bale? Takasusweldo tayo mo't idikalman. hoy, ayaban yung jing waiter a pogi, ta-order tayon. O sige, ibagam nga rod kada kami, dagiti ibagbaga dagiti office mates mi kada kami. O, nagkari ka nga ibagam amin kada kami. Kat isumit, ibagak amin tapno maamuan yun. Naawa nanak itiganas nga trabaho. Gapo kadagiti nangag ko kini Ronald. Pudno nga ta amin dagiti nga imbagbagana. Day tamat nga rod ti pampanunuta. Agasam man, oray gayang pan nakaladla daw ta iti trabaho. Dakkel nga isyo kadakwada. Ay, sapay ka na yun nakamala daw asumrag. Kasanumat ngamin asaan ta amala daw. Kat nagadayumat dya boarding ta dito'y office. Kan, kasta unay ti traffic no itibigan. Wen nang runa itan, tatartarimaanan da dya National Highway. Ay, isyo pa'y gayam kadakwada ti kinalukmag ta. Wen nga rod Angam, anya ko mga iti bibiyang dagita at tao no nalukmag ta. Pati pimples ko, pag-iistoryaan da. Katsyak ngay, double chinak ka no. Makaparurod. Amin gayam, madlaw da. Ket tidakis na, dayta ti pag-iistoryaan da no kasta nga aguurnong da. Agawid aksan. Anya nga agawid da sasawa? Kasla saan ako na makapagtrabaho. Gapo kadagiti nangag ko. Saan nakasumrak inton bigat? Agawid akman, tapno mailiw-liwag ko ti sakit tinakam ko. Kat, kasano akmat ngay? Inton sumarunukan ton nga agabsent. Umuna akpay, tani. Permi ti stress amarikrik-nak ita. Sumro pa yan ti migraine ko. Nay, Roxanne,
Kalat kamot ang nagawid. Ay, makapa-stress iji trabahok nanang. Umayak man ang ginana. Paka-stressam kumakat agtugtugaw kayo lang mati dya opisina, yo. Pudnong agtugtugaw kami laang. Ngam kasla kami agaw-awit itinadagsen abato. Gapo kadag iti makapa-stress akatrabahuan mi, nanang. Sa bagay, nasaya at matkit di ta nagawid ka. Tayo din na minsan, imay dito yung balay ni Antim Trining. Anya manan ti imay impadamag day taachis mo sa akabsat yu. Amom ka day, agdandan na kayo gaya man iti boyfriend mo nga ada asawa na. Anya, ay unay mat day taadamagan, nanang. Ay, iso ka nun ti damag diti lugar tayo. Pudno aya. Nanang, nabayagan ang nag-break kami kin ni Kenneth. Iso ka no asaan kan nga gaw-awid diti lugar tayo. Kat, agburbur di nga. Apay akas nga iti bagbagada. Apay, pudno aya a pamilyado ni Kenneth. Iso nga rod anakiwin na swasakan kwa na, nanang. Tanaamwak nga addan pamilya na. Ay, unay matandag ita akaroba. Tila is-istoryaan da. Ay, amomatan anapalaw-lawan tayo kadagiti chismosa. Kunak no makaina na at tanagawid na. Ad damit gayam ama istresak dito'y balay. Oh, Meryl. Apay nga absent di gayem mo, eh? Nagawid ngamin. Ay na, amom na niya tibagbaga dagiti office mates tayo at chismosa. Anya manan? Nag-date da kano ka ni Kenneth. Kenneth? Ay na, duwagayam ti anak day jay. Sa bali pa'y ababae di may isa. Kita man lang agpay so ti chismisan niya. Apay, saan ka di apod ti imbaga? Ay na, nabayagan anagsina da Kenneth kan Roxanne. Os? Apay nga ibagbaga da kita office mates ang nakita da idang agdi-date iti park? Ay, daytan ti Jack mo. Nagsinublan da nga ta. Kat binagbaga akmat ni Roxanne aliklikan na day siya alalaki. Wah, see? Di mo pa unay am-am mo, jagayem mo. Kasano nung may agreklamo ti asawa na. Maamwanan ang makirirelasyon ni Roxanne iti ada asawa na. Ubayak man makikapay, maring. Mabiit laang ta ibagakan ni Roxanne nga agtimpla. Nagawid ni Roxanne. Agsubliman kay din Ay, nasayaan mat takasaritak man. Ay, Jack kaya dagiti bang mangag kong istoryaan di ta kantina, may papankan kwa na. Wen tapno malawlawagan ti amay. Lumagasa ko mga agkape di ta kantina. Nga may dinangag ko ti pagsasaritaan. Ti malikuda ko na, tamok at chismis manan day jay. Ay, wen nga rod, uncle. Kung kumpormimat nga istorya ti agwarwaras dito'y lugar tayo, manipod awanak. Kasla nga may niti may sa akayaw, no ando ti bunga na. Kayat da abarsakin. Agpuno ka man kanyak, anakan. Puno ka day, timang mangag ko ama ipapan iti dayjay a boyfriend mo. Saan na podno day ta, uncle? Imbreak ko ni Kenneth, katawanan komunikasyon mi. Nasaya at matnukas ta. Asikan tinang liklik, iti pakadadaelan ti biyag mo. Jack man amo, no apay akay kayat daklat ta nga iaramidan iti istorya. Kat Jack mat idaan anuan. Amom, Roxanne. Mabalin na maimpluwensyaan ti panunot mo. Kadag iti mangmangag mo sayang guseng. Mabalin ang madadaal ti kinatao ma. Wan, uncle. Mamati ak iti dayta. Iswati rumbang aramidem. Liklikam langan adenggen. Ado dagiti nasasaya at nabanag. Mabalin mo adenggen. Saan kat adagita ang makadadaal ken ka? Wan, uncle. Kat agyamanak iti dayta apang magbagayo kanya. Tinasken. Awan ti mading aramidem iti padam a tao. Bayam lang idang agistorya, kontrakan ka. Ay! Si kakadiday ta, Roxanne! Si ka talaga, Ronald.
Siyak dito siyempre. Ay na, nagpapukis ka ngamin. In fairness, bagay mo ti barbaro a hairdom. Agyaman na. Ay, nagsapa ka asimrek. Tap no sa andak nga intrigaan dagiti office mate tayo. Sinapsapa kung tinagriing tapno oray traffic. Saan nakamala daw? That's my girl. Ala, agtrabaho akon. Tama nga no addan tumanon nega nga ibaga dagiti daduma dit na. Okay. Kasla aglaladutak nga agtrabaho. Danda ni Jack pa yan kayat ti sumag. Taapay manan. Kasano? Saan lata sumardang dagiti office mates ta asumanao? Makaumadan. Ay na, saan ka ngamin nga agpa-apekto? Apay adanggam ngamin dagiti ibagbagada. Saan kan nga apektado, friend? Kat no si kati kaadwan na ngayon intrigaan da. Saan itan, friend? Jack itulukan adadaulin ti asino man tinapintas ng estado ti panunot ko. Ha? Si kakadinday ta, Roxanne? Amom no anya ti rumbang adenggan ta? Dagiti napipintas abambanag. Dagiti positibo. Nagbasbasa kan samat ka dagiti articles Iso akas ta ka ita. Katun nasaysaya at laangan day ta. Ngamjay agdengag ka dagiti makapaliday nga istorya dagiti sabali. Isumat lagayam nagpapukis ka pa yan. Saanin nga atindog ti buok mo. Tapno saan da nga ibagbaga akas laak bakit. Kan? Nasapa ka pa yan asimra. Nagkunamat. Ni Ronald. Day tatim pasabat na kanyak itay simra ka. One friend. Simple lang ang mat. Maturo ka iti masapa. Tapno makariing ka mat iti nasapa. Sige man. Tuladak man mo't day tangar aramidam. Tapno masapa akmat inton bigat. Mareng. Nagawid gayam ni Roxanne. Wan, imay mo't imiliw Nakita kayo kade? Adak, ijay kantina, idi nagkita kami. Iso ngamin, ti pag-iistoryaan da. Anya man ti isyo maipapankan kuhanan. Ay, jay nga rod pan nakidan nana. Ay, jakmot ten nagdamag kan kuana, taamok nga agap apura. Saan mo't ngamin apod no dayta maipadpadamag? Ay, una yun aya. Ay na, di mula mo. Apay, inal daw ay makitkitam ni Roxanne, tapno ammom dagiti aramidan na. Nasaya at ababae ni Roxanne. Patsyak amas pilyen na ti agaramid iti nasaya at ngam timaday. Sabagay, kas maobserbarak kat saan nga apektado ni Roxanne kadagita at chismis. Tay dilimbabas ije kantina, nakaisampay anang payapay kada kami. Saan ka di arumbang akas ta ti reaksyon na? Ay kunak no umay na pagsasawan, kan ipungot-pungot dagiti chismusa nga awan maaramidan na. Saan akas ta ni Roxanne akaanakam? Ala, bayam dagita chismusa, no kasta ti pakaragsakan da. Roxanne, apay ngay, nagadumat a paperworks nga intadakan ka nga aramidam. Wan nga rod. Kasano nga taamalpas ko dagito Feeling damat kat Wonder Woman ka. Ay nabay amon. Umay ka man kit di tapag tinulungan ta. Tulungan ka? Katun tamo kastoy matlaang ti aramidan dakin ka. Kat inton mapasamak day ta, tulungan kan tumot. Ay, wanan niya. Naskan lang agtinulong ta. Tapno mabibiit amalpas. Wan, ag-overtime tan. Wan O sige, rugyan tangarudan. Tultulungam gayam ni Roxanne alagpasan ti trabaho na nga intadakin ko ana. Wan takaasi mo tigayam ko no baybay aklatan. Ay na, baybay amon nga aramidan na nga agmaymaysa. Taapay mo't. Kano kakadakas na kita ibagbaganakin ka no nakatalikod ka? Ha? Kas kumaitian niya?
Kwa kano, imot ka agayem. Ibagbaga na ti kasta? Ay na, kanayon si ka. Nabayagan nga kadkadwa kami. Nabayagan nga gayam kami. Ang kasta lagayam ti ibagbaga na itiliklik-likudak. Ay, bad friend day jay. Iso ano siya tisi ka, di mong tutulungan. Bay amarigatan. Tanusan na amalpas day tatrabaho na. Ikatanda adagos. Saan ako nga overtime pa Roxanne? Ah? Ni, taapay. Di na kun kaya't atulungan. Masapol ngamin nga agawid a kadagos. Sapay malmalpas tandag iti paperworks ko. Kabailam nga ilapas dayta. Kunak man, nulagpasan ta. Sige, agawid ako. Ni, apay nga takal na at anagbaliw ti panunot ni Meryl. Anya tinapasamak kan ko na. Ay, kunak man no ag-overtime ka akadwam ni Roxanne. Agawid ako. Anya, naka-Ameriskan. Usar na ka lang dahi babae. Wen nga rod, agyamanak iti panang ibagam kanya ka. Di adan kadwa nga agawid. Bayam ni Roxanne, makaamo iti biyag na. Hello? Roxanne? Oh, Meryl. Tenga tirabi ka nga umawag. Apay ngagsangsangit ka. Intaray mininanang mi iti ospital. Anya, kasanon. Sa anak pa asumrag enton bigat. Mabali na sigaw pa lang ti mangilepas ka iti trabaho. Ay, kato na. Sure. Di ka madanagan. Bantayam lata ni nanang mo. Sigamat lagayam ti makatulong kanya. Apay, adda ka di sa bali anam na maam. Kunak no matulungan nak ni Ronald. Ni Ronald? Ay na, friend. Kasla di mo amo ti ugali day di abakla. Amom, nasaysaya at aliklikan talaangan ti makigayam kan kwa na. Tasaan anasaya at dagiti ibagbagana. Wen nga rod kayat na adadaulan ti panaggayam ta. Kaya't na adadaulan? Wen, istorya at tukan ka, into nagsubliak iti trabaho. Sige, friend. Urayak ti panagsublim. I started to cry. Ay, girls! Kumusta kayo, Busy kami ka ni Roxanne. Pudno data. Kas makita mat. Nagado ti paperworks iti lamisaan ni. Ay na, ada ko maibaga kada kayo. Saan mo ko man asabidungan ti panunot mi? Naragsak kami ka ni Roxanne. Kat di min kayat adenggan no anyaman dagiti ibagam. Nagkikilljoy kayo? No negative data nga umay mo istoryaan. Bebe amon, ingkalaangan istoryaan kadagiti office mate tayo ang mahilig amang perdi iti padada at tao. Panawan kay man langan? Ay, kaya't na adadaulan ti panaggayam ta. Ang saan tamat nga itulok, friend? Una, friend, kita, amutan ti pudno nga ugali na. Liklikan adenggan dagiti dakes asasao. Tamakadadaal iti nasaya at apanaglalangan. Liklikam met asarsaritaan ni kaarubam tapno naan nayas latta ti inkay panaglalangan. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag.
Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 1 kan 2. Laglagi pam tinamarswaken ka, ita taagtutubo ka pay, sakbay adumteng dagiti dakas nga aldaw, kantawan a panagkunam, awan ragsak ko iti biyag. Mapasamak daytoy, intun agsip ngat iti imatang mo ti init. Bulan kan dagiti bituan, dinto umadayon dagiti ulap, amang ted iti todo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Ay, awanan bakit? Talaga kasapulan amapan ko ipavulcanize dagitoy duad dalig ti tricycle anaplat. Ay, unay mo't daytan, tadwa pa'y adalig na mo't tinaplat. Rumbang ngamin na masukatanan. Tani, napayagdan. Kat, kasano ngayon? Awan samat lumabas alugan dito'y alugar. Adda, aguraya ka. Apay kid din nga awan. Oh, ada sumungad alugan, para amon. Wan bagat. Para! Para! Eh, apay nga da kayo dito eh. Nay, si Kamot Gaya, Manong Roger. Baro tilugan mo ah. Agat-gatang mi. Sa bali at talaga ti bumakbak nang. Eddie, ada samsambutan mi ijay ili. Mala daw kami. Kasta ka di manang. Pasensya kan ah. Mabalin ka di ang makilugan ha, aging gay jay ili. Pabulkanize ko kumadang iti dalig ti tricycle ko. Bakit? Mabalin? Ay, awanan ti pagtugawan na. Napuno iti gamit day tulugan. Pasensya ka niti ha. Awan pagtugawam. Mang para ka niti lumabas alugan. Adumot kid diti lumabas into madamdama. Wan? Wanan manong. Anya pa'y nga eh. Paandaro mong tilugan. Tani, mala daw tan. Nawaya pa yung pagtugawan ni Eddie ko maditalikod. Ilugan mo day jay akabsat mo. Nakagras-grasa. Ha? Mamansyaan ti tugaw tilugan. Kalamot na asyan kan kuha na. O di ilugan mo kuman. Asya akong tibin ma ba? Eh, anya ka to'y bakit ko na ya. Laglagi pam at tipingla ang tibingay mo anang gatang dito ilugan, Roger. Jakla kaya't amatapukan kan marugitan day ti kawas-wasing alugan ko. Ape, asaan na ka nga inlogan ni Manong mo, Roger? Awan ka nun ti pagtugawak. Napuno ka no. Ang nakitak mat. Kat awan mat tinaikarga iti unag. Saan da kala siguro akayat nga ilogan? Ala, bay amon. Apabaknang ni Manong Roger. Kat, negosyante gayam di asawa na. Idinto tadata. Ad-damat arumigrigat ti panagbiagta. Wan nga rod lakay. Manon at awan da ito'y tricycle ta. Saan damat laangan ang masuksukatan? Karag-karagan! Imbaglaangan, taling mabas ka, angkal. At dan pagluganak ngagpaili. Mapanak ko may jipangkag kao. Kasta ka di, angkal. Ay, ura ibabanak laangan dita crossing. Pagpag na ako na mapan ili. Ay, itunod kan ah. Napambara nga pa naggasolina. Kanta ni maibos ti gasolin kao. Agyaman ako kasta, angkal. Limabas matita ni Manong Roger. At dabaro manan alugan na. Ay, napay di na kainlugan. Saan na rod, angkal? Ay, unay ka na jakabsat mo. Unaw tay bagbagada, nagbalbaliwan. Sa bali ti ugalinan. Di na mo atulungan ng dagiti agkasakulan na kakapagyan na. Diyan amin na asawa na, angkal. Naggapo, itibak ng apamilya. Oray ka baknangan. Saan ngagnanayon ti kinabaknang. Nang runa, nuawan pamati na iti Diyos. Sigud mat aman na kinisa ni Manong Roger. Jakla mo itan, angkal. Apay, sa dino ti papanam. Inak makimisa bakit? Nabayagay na jak nakimismisa. Ay, jak pa'y malagipon, tinauli anak kimisa. Itulod nak ijay ayan dagiti ko kumarek. Na, apay, papanamaya bakit? Nalipata mon aya akada Domingo kat agkikita kami kadagiti ko kumarek. Agsusugal kami. Kunak meten nga isardeng mo kumaday ta sugal. Tawan na sayat nga ipainakan ka dayta. Roger,
No idi inaldawak ang makisugsugal. Ita, maminsan laangan iti makalawas. Isong ay tulod na. Adamot di driver ang mabalin ang mangitulod ka. Sika ti kayat ko, tapno oray sika, padasamat ti makisugal. Bareng sika ti agswerte, kat mangabak ka iti dakkel. Apay adi kag tagtagari dita. Napudot ti ulok, Roger. Tinak kasarsarita. Dahil dakat ti bagbagak nga epekto ti sugal. Kung naabak ka, napulot ti ulom. Kunak ngamin kan ka apadasam ti agtaya. Kabutang munto man. Jak nga rod kaya ti agsugal, apay ta ipilit mo. Saan kami adi makal nga kakabsat iti sugal? Iso jak ammo day ta. Isardeng mo man day tulugan di tabang ko. Anya man ang ti aramidam. Kaya't ko ti bumawi iti panakaabak ko. Agmauyong kan samatan. I-withdraw ti kwarta, tagsubli ak ijay pagsusugalan. Nasken ang makabawi ak iti panakaabak ko. Agtaya akpay, nasken ang mga bakakon itagundaway. Amagaw di kagpabakaw. Nga kasaw, agriring cellphone ba? Ni, ayan nila kay kon. Tasungbatan na kumatoy cellphone ko. Lakay, umay ka man ditoy. Lakay. Apay, agawitan. Agawid asasawam. Sungbatan man dito awag ti katulong. Jak masango. Sige. Hello. Ay, sir. Agawid kayo kuman. Apay. Ni Baby Julie. Sagit a sangit. Nagano ti rashes iti bagina. Ay, jak amon anya ti aramidag. Anya? Agawid kayo kuman kani ma'am, sir. Ay, talaga ang madandanagan. O sige. Amangan met numang rabrabak laeng daydi katulong. Rasyos lang, pagdanagan nan. Kasta pa'y lati bagam katrumbeng amin asika nga ina. Tikang runa na mga awir iti anak ta. Anya ti serbi anangalak iti katulong, no di na aramidan ti trabaho na. Kasano ko maamay pangruna na ti pakasaknan ti anak ta. Katrabaho na met amin. Agluto, aglinis. Kinuan nga pa'y ditan nga ipaaramid mo. Ha? Jaki di sulitanan ti papasweldok kan kwa na. Sika, ada ka dito pasyar. Ay nga po, agsugal ka pa yun. Ikatek daydi akatulong. Iti kanito amaamuak asaan nga sasao iti pudno. Rasyos lang, kasta una yan adanag na. Ha, di ko namkit di, masadot nga agaw awir. Lakay, ada ka no mati di ospital di anak damanong Roger. Ni, apay ka no? Nan ano? Kunadamat seryoso. Ay, unay mo't daytan. No saan da ka no ana itaray adagos iti ospital. Ay, amang ano pimusa yun. Ay, kaasi damat. Dakkel ka no ti magastos da iti ospital. Ay, hindi ta, ti pagpatingyan ti kwartada. Ay, uray ado ti kwartam, no dumtang dagiti paggastusan, talaga anariga. Sana bale, tainak to kasarita ni Manong Roger. Kasta kaming agkakabsat. Agdidinanggay kami. Ay, ti anak ko, kasimot. Anya, namati ka itan, asa namang rabrabak di katulong. Inununam mo't ngamin tinagsugsugal. Ngam ti aywanam ti anak ta. Uston, di na kunungtan, Roger. Ti pagarop mo siguro. Gapo ta ado ti kwartam. Agna nayon anaragsak kay ti biyak mo. Ita, dimtengen ti nakaro apan nubok iti biyak ta. Tsaka mo na niya ti aramidag. Uray ado ti kwartam. May salbar na kaditi biyak ti anak ta. Jak mapakawan to'y bagik nga dadaka sa mapasama kini Baby Juliet. Di kan tupay ngamin pulos makimisa. Para kan ka ngamin. Diyos mo ti kwarta. Manong Roger, kumusta ti anak yo? Obserbaran da pa ilayang ating ko. Nadamag ko tinapasamag. Isungay mayak adagos dito balayo. Naimbag ta nakalagip ka ading ko. Bayam Manong, taibagak kadagiti kakabagyan. Nga ikararag dati daras apan nagimbag ti anak yo. Awan imposible iti Diyos, Manong. Sapay ko matakas ta. Makimismisa ka kadipay, Manong. Saan nga rin? Kas lang amin iranrana ni Manang mo atong Domingo. Nagaduti papaaramid na. Kasta?
Lapdan nak ang makimisa. Lapdan nak pa'y apumasyar, ijayan nyo. Ay, unay matan tinaasawa, manong. Napatagunay kan kuha na ti kwarta. Di Diyosin na ti kwarta, ading ko. Ayan ni sir mo. Di kwa, ma'am. Ada ijay salas. Kasarsarita na jay kabsat na. Kabsat na? Sino day ta ang kabsat na? Hindi, ma'am. Jay, taga-baryaw. Umay manen mangibaga iti kwarta. Anyamot dagitan? Ay, saan mo't siguro, ma'am? Taam mo na mo't tinapasamak ka ni baby. Apay, sino ka kumangag sa itikas na, ha? Babaunan ka laang ditoy. Tandaan am dayta. Bakit? Iraman tayo iti kararag tayo, ti anak ni Manong Roger. Ay, uwan anak kay. Kakaiso ng anak na. Ita, kasjay pa'y tinapasamak. Uwan nga rod, kasimot jobing. Agasam tigastos da, maadaan dalaang iti anak. Ay, kasjay pa'y tinapasamak. Ikararag tayo, asapay kumata maimbagan di anak da. Panubok laang da ito'y. Mano ti daw-dawatin day takabsat mo akwarta, ha? Anya daw-dawatan nasasawa? Ay nasaan kan ngaglibak pa'y? Amuklatan akwarta ti ranta day takabsat mo. Grabe mo ti panagpampanunot mo, bakit? Saan akwarta ti ranta ni Eddie, iso nga imay? Amom ka din o apay? Tapno umay nakdanggayan iti kanito ti pan nakariribok ko. Danggayan nga. Ay, pagkaykaysaan da ngay karkararagan ti anak ta. Ket amok, ken mamati ak iti kabailan ti kararag. Ay, kumusta ti anak yaw, Roger? Medyo mayatan angkal. Ket maragsakan kami unay ka ni misis ko. Nasaya at mait no kasta. Ay, uray siya ket inday nayon ko iti kararag ko ti anak yaw. Agyaman ak angkal. Napintas ti panagdidinanggay tayo ngagkakabagyan. Ket gapu iti panagkaykaysa tayaw ngagkarkararag iti Dios. Ambaw kadakkel a milagro ti aramiden na iti pamilyayaw. Mamatiak mo't iti day tangkal. No pa'y kagura ni Mrs. Mau ana asidag ka iti apaw. Sapay lako ma, tadi ka maupay nga agtalakan ko na, Uwan angkal. Ituloy mo lang tati pamatem ka ni Apo Diyos, Roger. Day tatikid daw ko kan ka. Roger, agsangi ka ni baby. Ay, uwan nga ron, bakit? Manipod ita, siya kun ti mga sikaso kan kwa na. Jakon panawan. Nasayat no kasta, bakit? Jak ipalubos nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Ala, babit lang. Inakayaban ti doktor. Tapno tamingin da na sayat ti anak ta. Sir, ikatendak ka din, kas katulong yo. Binantayak mo't anaimbag ti anak yo. Jak mo't binaybayan. Ado ngamin ti as-asikaswak dito'y balayo. Agungot mo't ni ma'am no sumangpot anagrugit dito'y balayo. Di kay madanagan manang, di da kay katen. Kinapudno na, nagsarita kami ka ni ma'am mo, amangala kami iti kadwam. Tapno di kay marigatan. Ha? Pudno ka di dayta, sir. Uwan manang, iso adi kag pampanunot unay. Ay, kahit kumusta ngay ni baby. Ay, amom sir, makunkonsensya ak itinapasamak kan kwa na. Manang, di mo panunutin na basol mo tinapasamak. Tawan basol mo. Ay na, limag antirik nak iti daita na ibagayo. Ay, wingayam sir, Domingo ita, mabalin ka di asumuro takmet amakimisa. Ay, wingayam. Sige. Alat agigiddan tayo nga rodan. Isurot tayo ni baby. Ay, uray ka din ni ma'am kat sumurot mo't amakimisa, sir. Wen, isupay nga rod amis mo tinangibaga manang. Ay, inak nga rodan tulungan, sir. Alaak dagiti gamit ni baby.
Siya kun ti mga way tapno saan amaktangan ni ma'am. Sige nga rod manang Agyaman Ay na, sir, ma'am. Agyaman tain surot dak amangan dito'y nagbintas a restaurant. Itaakla nga nakaumay ti kastoy. Pasensya kan amanang, tasaan da ka nalaglagip nga intrit idi. Nabayag ka nakatulong me. Manon atawan? At dansan 5 atawan nga agserserbi akada kayo, ma'am. Ay na, nakaanos ka kada kami. Nang runa kanyak, idinto ta nakaungungetak. Saan met, ma'am? Agyaman kami iti kinaanos mo, manang. Iso napanunot mi. May tayo dito Tapno pagyamanan da ka, ha? At danto pa'y bonus mo. Ay na? Ay, thank you, ma'am. Di yun laam mo no kasano, ti kinaragsak ko ita nga aldaw. Ay, manang, kayat mo ka di akada Domingo kat agkukuyog tayo amapan makimisa? Ay, katuwan, ma'am. Ay, kayat ko, Ay, ma'am, damagak man laeng. Ay, saan na ko maakagura, Ay, apay akala at anagbalbaliw ka. Nakaamirisak. Babaengan ka dagiti sasakot iti Diyos, manang. Ay, wen, ma'am. Pudno day taan na ibagam. Ala, mangantay nga rodan. Kalpasan na. Bisitahan tayo da di jibalay da. Ay, Sumurot ka, manang. ay, wen, ma'am. Talaga sumurot ak. Saan ka di, bibay? Sumurot ta. Naisang sangayan, kan naragsak ti biyag no kadwa tayo ti Diyos, iti inaldaw a panagbiag tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 22, versikulo 16. No sagutam dagiti nabaknang, wano idadanas mo dagiti napanglaw, tapno bumaknang ka. Agbalin kanto matla anapanglaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno kanya. Ay na, nangabak ta iti kasino. Mayat gayam ti umay dito ay. Nagdakkel ti abakan na makatumpong ka. Punak tumot ka. Isungarod nga inawis ka dito Saan ka di, amayat? Maulit talaga daytoy ay umay ko ditoy. Damok pala hanggang nakatama ako. Mayat gayam, lakay. Iso di ka nagungungat no umayak dito Gwen? Uray sumuro takpay kan ka Tadwatan nga kasino. Umadumanan ati kwartata no maulit ti panangabak ta. Bumak ng talakit din kastoy. Gwen, agay ayan talang aroden. At dapay kwarta nga abakan tabakan. Apay, anya tinadamag ko adwa kay kanaw na mapan iti kasinaw. Nagswerte nga min ni Mercy aking muyog kanyak tatang. Agasan, nangabak? Kasta iti damaw. Agam saan akanayo na mangabak kayaw. Agam no mangabak, dakkel aswerte tatang. Awan pa'y bimbak nang gapoy iti sugal. Apay kit din nga awan nga itang. Amang ano da kami nga iti umuna. Ay, saan na ka mangrab-rabak? Idyan nyo dahi ta akasinaw. Awanan ti pangabakan mi ano'y sardeng mi tatang. Di agtrabaho kay kiday ta sigsiguradaw.
Iti agmalmalam apa nagtrabaho may. Basit lang ti makabig. Manula a minutos may ti kasino. Ribo-ribo tatang. Ay na, nagswerte tanlakay. Nangabak tamanan itay. Makagatangak matlangan iti kayat ko agatangan. Apay, anyat ka't mo agatangan ba kahit? Adda nga min nakita ka nagpipintas nga alahas. Ah. Kat kayat ko agatangan dagijay. Daman nga ron apalan dagiti gagayem mo na. Dayta nga ron ti kayat ko. Apalan dagiti gagayem ko. Pasaray mga bakta. Gumatang ka. Wala, tapno ado ti maurnong kong alahas. Hindi madama tayo ayam tayo ti kasino itay. Nadla ko asang kakita na tati kadwatang agkas kasino. Sang kakita na ti kwintas mo. Umapal siguro tanagpintas ti kwentas ko. Siguro, awan kas jay na. Sapay di na bakit kas lagsangitan. Dakkel siguro ti abak na. Angam siyak, nangabakat. Manong nga aldawan ang nagtrabaho ka iti daga ni Manong Marlon. Ingkaalaan ng titangdan mo, taday gatang kay iti bagas. Naurnong ngagpaiso. Tanabayag asaan ko nga inala titangdan ko. Iso nga ingkaalaan nun, tawan ti iso amin dito'y balay. Amangan awan da ita, taaldawan. Napanda iti negosyo da. Maala, mapankanto lang arudan inton malam. Ay, wan man ngagpaiso. Ang nadamag ko, amap mapanda ka no iti kasino. Idi nila ang Manong Marlon ti mapmapan. Pati ka din ni bakit na? Day tamo tinadamag ko. Ay na, sigurado asaan anasaya at ti pagbanaganda. No nakasursuro da adwan nga agkasino. Nakaumay ka, Lucio. Anya ti masapol mo? Umay ko kumaalaan ti tangdan ko ang nagtrabaho iti kaprutasan, Manong. Kasapulan mi ngaminan. Ne, imbaga kaya nga agtrabaho ka ijay. Kat noon, nalpas pa ilang hindi anagaikan ti kaprutasan. Saan ay nga imbagam iti? Abantayan kanayon ko agaikan? Nadalos ti kaprutasan. Takanayon ko amapan kitaan kan dalusan, Manong. Ada ay imbagbagak. No lang mangibaunak ti agtrabaho. Dayjay lang ti tangdanak. Ang imbaunak idi, Manong. Imbagam abantaya kan dalusak. Isuabi ng bantayan kan dinaldalusak. Ay, awan imbagbagak. Agawit ka kidin. Ang Manong, kasanon ti panang bambantay kan panang daldalos ko. Ado pa'y lasaom. Agawit kan kunak. Naalam ka din titangdan mo, lakay. Ay, saan bakit? Imbagakid din ni Manong. Adi na kano imbaon nga agtrabaho iti kaprutasan na. Anya, kat no addaak pa'y idibinilin na ka. Apay nga ibaga na nga itikas na. Mas dawak nga rod. No asino pa iti adda kwartana. Idadanas dapay ti marigrigat akas kadata. Kaya't nasawan, di nabayadan ti bannog mo ang nagtrabaho. Paslakastan ang bakit. Sana bali, inakla umutangan iti bagas ti tatyangge. Bayadak to, no damat gadak. Panang loko ka datayo ang marigrigat ti kastang inaramid na. Bayamon bakit. Saan amat maturog ti Diyos, tapno di na makita ti mading aramid da. Saan sa amat dan akas idi ti kinadalos ti prutasan da Marlon. Nagadumat kano ti ruot na. Ay, kinalatkatan pa'y kano ti lanot dagiti kay kayaw. Ay, awan mayat nga agdalos Tadi namitangda ng taglinays. Ore asino mo't no awan ti tangdan. Adakot mayat nga trabaho nga awan tangdan na. Ay, nagararamid dan iti saan anasayaat. Awanan ti matangdanan da. Kasi mat ni Lucio. Nabayag ang nagbantay kan nagdaldalos. Ngam, di na matinang tangdanan. Isuday jaya, di na kayatan. Ay, sayang ti prutasan da ta nagsamukan. Sabali mat ngaminan ti into naranda. Tajay mat mapan makikas kasino. Iti naraman anda tinangabak. Ay na, pag-aayat dan. Tiyam muda agnanayon da na magabak.
Ika mandalosan di protasan. Naruutan gaya men. Sayang kitag sabsabong da. Kuha manong. Mangkita ka lang iti sabali amang dalos. Adan sabali at trabaho. Tanya ko matitrabaho. Makikuykuyog ang agkalap, manong. Manumot la tibingay mo ditang agkalap ngay. Nang runa, no awan ti maranaan yung adu alamas. Uray basit. Nulakat sigurado nga itagda. Ngam timang namnama ka. Adi damot itad. Mas lagpas-pasagid ka. Ibagbagaklaan ti pudno, manong. No awan ibagam. Inakmatan agtrabaho. Adda ka din nabirukam amang dalos iti kaprotasan? Awan nga rot. Pinangganak pa da Alusyo. Apay kum pinanggagan na ka. Imbag ka no di pakitang tangdanan na nga uray basit ti tangdan. Taited na. Ngamtisan ka no ama ited. Naglastugan? Kasano pa'y itati kaprotasan no saan ama asikaso? Parikot pa talaga. Sayang. Kasano may dahito yan? Barang adan tumayat ang matangdanan. No awan ton ti sabali a pagtrabahuan da. Mangrugi mo't na maabak ta iti kasino. Masapol adakdak kalantan ti tayata iti kasino. Tap na makasubot ta bakit? Mangkusit ta iti kwarta ti kadwata ang negosyante. Tapno adda inayon ta iti pagtayata iti kasino. Mayat day ta na panunot mo. Mangala ta iti kwarta iti padata ang negosyante. Ibagam nga isublim madamdama. Tapno ited na. Siriban ta ida. Tapno adda inayon ta iti pagtayata iti kasino. No dakkel ti tayata ket mga bakta. Dakkel ti makabig ta. Pudno day ta nga imbagam. Iso nga ikagumaan ta adakkel ti puunan ta numapanta ag kasino. Ita siguro ti swerte ta bakit? Wan, kaslakas tamat ti agparparik na kanya. Apay ngayon, naabak mo tinagdakkel ngayon tayata. Milyon pa'y matay chay. Sinalbag. Apay ngay. Kamalimutan. Tiamok at mga bakta. Apay ngay asabali mo tinangabak. Tapno makasubot ta. Isalda ta tinegosyo ta. Masubot ta mo't lang ng mga bakta. Sige. Intugot ko ti papeles tinegosyo ta. Isalda ta iti kasugpon ta tinegosyo ta. Sige. Ibagam kan ko na. Adyan negosyo ta ti tayata. Sige. Tayo nakasarita. Adamat kit di dito'y amakikas kasino. Saan ka di nga intugot mo ti alahas mo adad duma? Wungayam. Adda dito'y bag ko. Sige. Una umpay ti papeles ti negosyo ta nga isalda. Kita mampay. Aldawan nga mada kay mo dito'y balayaw. Apay, saan kayo anapan ijay negosyo yaw? Insalda mi tatang. Sa balit ti mangiman maniharitan. Apay nga insalda yaw? Anya nga ti pagtrabahuan yaw. Tiyan mo, mikat makasubot kami ti kasino. Ngam na abak. Ay tanti kun kuna. Awan na saya at maganap yun dita. Hindi kayon sumanaw. Tanapudot ti ulok tatang. Ay nasak pa'y kat ti pagipapasa mo iti pudot ti ulom ta naabak ka. Ay panawang ka man lagay. Pinmana mo ni tatang. Pinga ta napudot ti ulok. Sayang namin ti negosyo. Una yan. Ay awanan. Naulaw ti anakin manugang ta. Apay ang naulaw da ako nam. Ay, insaldada iti kasino ti negosyo da. At dadan iti balay da nga agsansanoong tadakkel ti abak da. Ay, kasano da pa'y itan? Anya ngayon ti pagsapulan da. Awanan na. Sapay pagpupudutan nak ni Marlon. Masurunak. Imbes anaduras da kuman. Ay, sayang nga rod tay negosyo da. Agnakam da siguraw. Inak pa'y ilako to'y nabatbating alahas. Iso ti pagpuunan ta. Barang masubot ta tinegosyo ta. Ada ka di pa'y nabati nga alahas mo? Ada pa'y mat.
Barang dayto yan ti pakasubutan ta iti abak ta. Intang nga rin ila ko. Tapno ada pagpuunan ta. Kat masubot ta tidakkel nga abak ta. Intang nga rodan numalako ta. Agdiretsyo ta ijay kasino. Ay na, agagatilan ti imak nga kasino. Bakit? Ay, saan lasi ka? Pati siya. Magagaranak mo. Ay, barang makasubot ta itan. Nulakot mga bakta ita. Isardeng kun ti agkasino. Ay, dakkelan ti abakta. Awan na talaga. Naabak ti kakaiso na naglakwak iti alahas. Ay, naabak amin na pundar ta. Adda pa yung utang ta kadagiti pada ta negosyante. Sigurado aka na yung datang nga umay singiron. Ti saludsod. Anyang iti pagbayad ta. Kitawan mo tan negosyo ta. Di nakla kumain sursuro nga kasino. Ah, Pwisit kit di. idi mga abak ta. Di ka nagsaw iti kasta. Itata na abak ta. Kastanti saom. Sinalbag day ta kasino. Pinagbalin na taan na panglawmat launa yan. Kasanuta ngayon na makasubot. Awanan ti mabalinta nga ilako. Adon tinagatang ko nga alahas. Ngam naabak matlang gapo iti kasino. Tatang, maururam mo ti prutasan. Ay, apay ngay. Adda nga tanang ipurwak iti rongrong na. Ay, awanan tatang. Awanan ti negosyo may. Pati prutasan may awanan. Ay, naku ma. Tanda mang bambantay kan mang linlines. Saan ko maanauram? Nagsamak nga main. Ay, awanan. Mayarig kami iti marigrigat nga marabutit. Namiris mo ko day, no apay nagbalin kaya kasta. Uwan tatang. Pimanaw ti katulungak iti prutasan. Ta sinaor ko. Jak inted ti tangdan na. Kain, kinusitan nyo ti kadwayo ang negosyantay gapo iti sugal. Sana ya. Uwan tatang. Madigayam ti mangluko iti pada tao. Gapula iti tarigagay a bumaknang. Agbabawi akong tatang. Di ka mangloko, tas ikanto matlaang ti pagbalatakan na iti odi na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampo diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.